Там даже трое их. Четверо. Dalam upaya merebut benteng pertahanan Ukraina, militer Rusia sigap mengatur strategi dan mulai menjalankan misinya. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Kamis 23 Mei 2024. Kelompok penyerang kubu Rusia berhasil mendekati area hutan di bawah kendali angkatan bersenjata Ukraina sebelumnya. Pengintaian udara telah mengungkap benteng musuh. Tak tinggal diam, militer Rusia langsung meluncurkan serangannya untuk memukul mundur pasukan Kiev. Setelah benteng dihancurkan oleh tembakan mortir yang akurat, sekelompok tentara Ukraina dengan terpaksa kabur, meninggalkan area pertahanannya untuk mempertahankan nyawanya. Namun tentara Rusia masih terus mengejar mereka hingga mereka memilih menyerah atau kehilangan nyawa. Insiden ini untuk kesekian kalinya menambah daftar panjang kerugian yang didapatkan angkatan bersenjata Ukraina. Все, да, прям на исходе. Пускай так по полю бегут. Прям по полю, да, пускай бегут так. Нормально, нормально, парни, давайте. Поле кидают. Левее, левее пускай берут. У них фипивишка над ними кружит. Или трон какой-то. Фипивишка их уебала. Рядом с ними. Нормально, бегут. Тараска ее. Рядом с ними уебала, промазала, короче. Они ее отстреливали, она прям кружила. Идут, они пешком. Ставь лесополку, мужики. Пускай бегут. Беги, Вот, беги, мужики, да, беги. Да, прилет, вся хуйня. Только пусть прекращают. Тарасы, вот видишь, куда кидают. Все, заходит в лесополку. Мужики, там ломку выпущили. Смотрите, аккуратнее. Могут застрелить, раз. Всех хуярьте там. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.